and archaeological records that we have, that Kenya is the cradle of mankind, Turkana. Kopogore gi mano, maloyo jopur 200 mag niang' ma Transmara e kaunti ma Narok ochopo winjruok mar nyayo kwe kendo weyo tim mar wang'o niang' e puothe mayudore gwenge mag Nakarako koda Enoretet. Ka giloso Kilgoris bang' romo mar poro wach ewi midhiero ma gisebedo godo. Jopur go koni gwandruok mag dhoudi osemiyogi lal maduong' koting'o tho ka koro gidwaro ni dhoudi modak e gwenge go ochopo e winjruok mar nyayo kwe. Jopur go kata kamano okwedo wach mar pogo puothe niang' kaluwore kod gwenge kendo gidwaro ni kas chike manyien ma bende yiene jopur uso niang' ne kambi magihero mondo jopur obed gi yuto makare. Kama wakulima wa Transmara hatujaona vibaya kwa sababu tumeokolewa. Kwa saa hii, kwa muda kidogo ambayo mafactories wengine wamekuja, tumekuwa na pesa mfukoni. Kwa siku ya leo tunasema tuko huru kuuza miwa yetu sehemu yoyote ambaye iko Jamhuri ya Kenya. Tuliongelea pia mambo ya amani katika sehemu ya Nakarako na Enoretet. Kama wakulima sisi tulikuwa hapa, wa Syria, wa Singishu, wa Moitani, wa Jaluo, Kipsigis, kila jamii hata wa Kisii tulikuwa hapa siku ya leo. Tulisema tunakemea wale wanaanzisha tena miwa yetu kuchomwa. Miwa yetu haina vita. Unakuta miwa iko na miezi 50 na contract wenye waliandika miezi 24. Kwa hivyo hata hivyo miwa imekaa kwa mashamba zaidi. Leo tumekata kwa kauli moja kwamba miwa yetu iwe soko huru. Tuusie mtu wowote mwenye anatupea pesa. Kukuwa na bei ama mashindano, competition in business is healthiness, and where healthiness come from is a good price whereby the farmer will get. Bill yenye iko parliament ambayo inataka kupitishwa, lakini tunaambia wabunge tafadhali wasithubutu kutupatia mambo ya zoning. Wakituson itabidi tuson kila kitu Kenya hii. Si lazima iwe ni miwa peke yake inafanywa zoning, ila hali vitu zingine zinapewa soko huru. Sisi tunataka soko huru.